macam tu ni, Ciko. Ada 2 titik dan selepas tu ada 1 bar. Maksudnya di-di-da, di-di-da. Di-di-da, di-di-da, di-di-da. Tadi kalau alfa di-da je. Tapi kalau uniform ada 2. Di-di-da, di-di-da, di-di-da. Kalau alfa di-da ada 1 je kan. Kalau uniform ada 2 depan. Di-di-da, di-di-da, di-di-da. Victor dia ada 4 rentak ya. Dia ada 4. Di-di-di-di-di-di-da, di-di-di-da, di-di-di-da. Kena sebut ada 3. Kemudian dengan ujung dia ada da. Di-di-di-da, di-di-di-da. Di-di-di-da, di-di-di-da, di-di-di-da.